Salibonani bathandekayo, siyabingelela ngegama lenkosi osihlanganisile siphinde kona lumnyaka njalo isifundo sesibili. Okhulumayo ngumfundisi Dube, ngizacela engilabo lapha baziveze. Salibonani izihlobo ezithandekayo, samukelana kumnyaka omutsha. Ngithemba senzile izinqumo ezintsha njalo, lezi nqumo ezakomoya ukuthi lo nyaka sizabaduze lenkosi yethu. Mina engikhulumayo ngu-Elder Amos Maforo. Ngiyalibingelela bathandekayo ngegama likaJesu Kristu ozawumasinyana. Siyabonga ukugcinwa ngo-2023. Thixo sengathi angaqhubeka lokho sithungamela. Okhulumayo nguTalent Ncube. Salibonani bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyamukelana esifundweni sakuyona le iviki. Okhulumayo ngo-Esimhlanga, asicimezeni sibe lomthandazo singakangeni esifundweni. Baba wethu oyingcwele okhona ekhaya ezulwini, siyabonga ithuba lokuza phambi kobuso bakho. Siyabonga ithuba lokuhlala phansi sikuze ukukhuluma lathi. Sicela uthungamele sona lesi sifundo, oyingcwele asambulela imfihlakalo yobukhulu bakho bese sikwazi ngcono sikuphilele ngoJesu inkosi. Amen. Amen. Siyabonga izihlobo ezithandekayo. Siphakathi kwezifundo ezikhuthaza ukuthembeka kwabantwana bakaThixo njengenceku. Iviki lesikhangela izivumelwano loNkulunkulu azenza labantu bakhe. Ukuthi ukhonapho umlimi ukhangela ukuthi ngomnyaka onalo ube lesivumelwano laye. Nxa kade ulaso usiqinise. Funa ngiqale ngokubuza ukuthi kuyini isivumelwano. Sisize abalaleli lathi lapho ukuthi singene esifundweni siphumele umcabango obambekayo ukuthi sikhuluma isivumelwano sichoni. Mzimhlanga. Isivumelwano mfundisi kuyindlela yokusebenza ndawonye kwabantu ababili kumbe abadlula ababili. Beletha indlela abafuna ukuthi basebenze ngayo. Ungananzelela isivumelwano siba lomthetho ozabuyiwo ozabunqanda ukuthi kulokhu kuvumelana kuzasetshenzwa njani. Siyabonga. Sibambele uDeuteronomy 28 verse 1-2. Sikhangela izivumelwano uNkulunkulu asenza kithi laye njenga lokho singabantu bakhe. Sikhangela ukuthi kuyini afuna sikwenze phakathi kwesivumelwano zonke siyafunda ngazo iviki nale. Sibala u28 verse 1-2 uDeuteronomy. Uba limlalela ngokupheleleyo uJehova uNkulunkulu wenu, njalo lilandele yonke imilayo yakhe engilitshela yona lamuhla ngonanzelelo. uJehova uNkulunkulu wenu uzaliphakamisa ngaphezu kwezizwe zonke emhlabeni. Lezibusiso zonke zizakwehlela phezu kwenu zibe ngezenu nxa limlalela uJehova uNkulunkulu wenu. Maforo, ivesi lebalwayo leyi kulezinto ezimbalwa eziphumayo. Olobayo uthena egcwalisa ukutshwe ngumama lapha ukuthi nxa kusiba lesivumelwano uNkulunkulu laye wenza isivumelwano wazenza ingaxa ezimbili ukuthi kulokuvumelana akwenza yena labantu bakhe. Umuntu engalangxenye kodwa kube isivumelwano asenzile yena. Bese isivumelwano lapho uNkulunkulu athi angasenza ukuthi umuntu abe lengxenye ukuthi ayenze ulutho. Nxa esithena lapha uma lilalela ngokupheleleyo ngokuzehlisa ilizwi likaNkulunkulu lilandela konke lemithetho yakhe uthi ngizaliphakamisa. Sivumelwano bana sikhuluma uNkulunkulu lapha phakathi kwabantu bakhe. Ngiyabonga mfundisi. Lesi ngesinye sezivumelwano engathi lapho uNkulunkulu aba lengxenye ayenzayo lo muntu aba lengxenye ayenzayo. Njengosukwathinta kube lezivumelwano lapho uNkulunkulu ayenza khona ingxenye yena yedwa. Okunjengokuthi ilanga liyaphuma litshone, izulu liyana, ngumlimo osithembisileyo lokuthi uzakwenza. Ungakhumbula kuphetha uzamcolo uNkulunkulu waletha umchilo wamakhosikazi wathembisa kwaba yisivumelwano labantu ukuthi angikubhidliza. Lokho akula la ukuthi umuntu lobe enzeni, uNkulunkulu uthembisile njalo uthembekile. Ungabuya kuvesi yethu le sibalayo esungula ngayo. Iyathathekisa leyi, yileyi elesivumelwano lapho umuntu
ayenza ukuthile ingxenye yomuntu iyathintwa ngumhlanga lapha ukuthi ngabantu ababili esingathi ngama-parties amabili. uNkulunkulu ebese sithi uma lina lingandilalela konke lokhu ngizakulenzela. Ingxenye yethu yikuthi silalele uNkulunkulu senze okwemlayo yakhe yona le asinikeze yona. Abe sesithi yena izibusiso zonke lezi zizakuza ngakini. Ngizakulibusisa kugcwale kuphuphume. Elesikhiwa lithi izibuso lezi they will overtake you. Uyazi umlimi nxa isebusisa sihlobo esithandekayo nxa simthembile sathembakala kuye asingeza ke senelisa ukuzithwala lezi zibusiso zikaNkulunkulu. Okudingakalayo yikuthi wena lami silalele uNkulunkulu. Ihubo lika 40 lithi akulo ukujabulisa umlimi okwedlula uyini wayithi ukulalela. So inxuso yikuthi asilaleleni simthathe uNkulunkulu ngokwezwi lakhe. Yes. Mlando bani umfoka lokuze ncube lapha esilawo nxa umlimi efaka isivumelwano nasilo mlando bani ngesivumelwano sivela kuThixo? Umlando esilawo yekulalela lokho uThixo asitshele khona. Ikakhulu silandela ukukholwa. Ukukholwa ikuthatha uThixo elizwini lakhe. Siphinde sithembe ukuthi lokho okutshiwo lilizwi kuzagcwaliseka kunjengoba kunjalo. Ngakho ke nxa uThixo sithi nxa lingilalela izibusiso ziza kulilandela. Thina esikwaziyo ukuthi ilizwi likaThixo kalisoze lehlule. Umlando esilayo ukuthi simlalele emva kwalokho sizabusiswa spiritually kususwa isono even economically. Awusoze walamba nxa ulandela uThixo. uThixo will take care of your needs. Siyabonga esizakukhangela ke balaleli siya phambili ngesifundo ukuthi uNkulunkulu usekwenzile ukuthi alethe izivumelwano. Zibona lezi ezinye uyakwenza ngomusa lothando lwakhe. Ezinye ufuna ukuthi angenza umusa lothando lwakhe lathi senze ulutho ukuze ziphile. Umlimi kasiphathise sibele zinqumo esiyazithatha nxa sizithethe siqhubeke sizigcine lezi zivumelwano ukuze sisiza. uNkulunkulu esimfica ke esungula isivumelwano sokusindisa abantu. Esingathi na isivumelwano sosindiso. Ukuqalisile ngothando lwakhe ngesiphambano wakuveza kithi. Akubamba uJohn waqala ngo5 lapho iverse ngelika 13. Sifuna ukubona ukuthi uNkulunkulu esendlala isivumelwano sosindiso ngesokuthi umuntu asinikwe ngalamlando alawo yini umuntu ukuthi ayenze kumbe sidinga ukuthi umuntu abe lengxenye bese sikhuthaza sikune singakwenzi lesivumelwano sosindiso sibe phakathi kwaso sonke njengabantu bakhe. John waqala ngo5 verse 13. John waqala ngo5 iverse lingelika 13. Ngililobela lezi zinto lina abakholwayo ebizweni lendodana kaNkulunkulu ukuze lazi ukuthi lilokuphila okulaphakade. Silesiqiniselo lesi ekusondeleni kuNkulunkulu ukuthi uma sicela ulutho ngokwentando yakhe uyasizwa. Iverse le Msimhlanga isitshela ngesivumelwano sikaNkulunkulu ubana ingxenye ngekaNkulunkulu yedwa yini ube lathi silayo. Ngoba ukhunywa usindiso lapha ukuthi uNkulunkulu uthi ngilobile uma likholwa ukuze sithole usindiso. So ubudlelwano lobo obulapha kusivumelwano ngekaNkulunkulu yedwa kube lathi siphakathi kwabo. Right, njengoba usuke wathinta mfundisi uhlobo lwesivumelwano sosindiso luluhlobo lolo oluthatha thina lo uNkulunkulu sindawonye. So iverse sivezela ukuthi umuntu lengxenye okufanele ayenze. Kulezi mfundiso esizizwayo mfundisi ukuthi hayi uNkulunkulu unika abantu umusa. So ungavela ukukholwe khonokho sokulungile. So uNkulunkulu sibizela ukuthi kumele sikholwe. Uyazi ngofaniselani indaba yosindiso yigift, isipho. Ngingakuqhubela mfundisi kaThesu usiba lwami kukuwe ukuthi uyalwamukela kumbe awulwamukela. So endabeni yosindiso kunjalo uNkulunkulu usiphe sonke umusa. So umuntu lengxenye yokwamukela leso siphiwe sivela kuNkulunkulu. Maforo abantu abathi bona ngesilungu once saved always saved. Ungavele kuphela ukuthi sengikholwe kuJesu akusalanda ukuthi uyaphila njani susindisiwe. Kodwa lapha kuthiwa isivumelwano lesi ngesilungu sibilateral silengxenye ezimbili kulo uNkulunkulu lomuntu umlando womuntu singanceda njalo umuntu othi ungavele ubabhathizwe soku right. Yes.
uyabona indaba njengoba sithe isivumelwano kule ngxenye umuntu amela yenze usindiso silinikeziwe mahala usethintile umhlanga lapha ingxenye yakho yikukhetha ungakhetha uswamukele sokulendlela osumele uphile ngayo awusaphonga ukuphila nje hayi kulezangikhathaze siyahlangana lazo kube lobunzima esihlangana lawo ungabala uMateyu 10 ivesi 22 ebese sibizela ukuthi kuyadingakala ukubana sibekezele so nxa usumkhethile uJesu sisempini sikhumbule lokho siphakathi kwempikisano enkulu so phakathi kwempile kuyafiwa kuyagulwa kuyalinyana so kuyadingakala umuntu olokholo oluqinileyo obezela so indaba yokuthi ungasindiswa susindisiwe ingunaphakade hayi ayisikho lokho kulolutho omele ulwenze ngoba sesisindisiwe kule ndlela esesimele siphile ngayo ngokwemlayo yakhe liyakhumbula ivesi ethe sisungule ngayo ukubana uma silalela uNkulunkulu imilayo yakhe imithetho yakhe siyenza ngendlela asitshela ngayo siza kuhlala sentendeni esandla sakhe sisiyabonga kakhulu ubuvula uPeter wesibili khona uma for umfundisi ukhuluma ngendaba yokuthi sisempini umpostoli Paul nxa eseyibhala indaba yangikhona ku 2 Timothy chapter 4 uthi yena ulwile ukulwa okuhle kuthi ufanisa inkambo yokuhamba loKristu njenge fight njengokulwa silwisana lesono lokho kulethwa ngumaforo ukuthi kumele impilo yakho ifanane ialign ihambelane lempilo yokukhanya ngoba sibizwe sisuke emnyameni so siyalwisana lezinto ekade zisibophile uNkulunkulu esinqobela so it's a fight akuvumi ukuthi uzilokhu uqhubeka uziphilela ngendlela akade uphila ngayo okunye okusisizayo ukuthi kakusikulunga kwethu kodwa yikulunga kukaKristu okumele kuvezakala ngakho ke nxa ngingathi mina once saved always saved sengingaphila kwentando yami uthi uthi lokho ngiqhubelekisa phambili indlela ekade ngiphila ngayo eyesono kukanti ke uKristu usibizela ukuthi nxa sesikuye sicela amandla kuye ukuthi siphile ngokulunga ukulunga kwakhe indlela ahamba ngayo ngakho ke ungabona ususindisiwe kodwa ulokhu uqhubekelisa isono phambili ake utshintshe iblueprint ubuyele kwekaKristu ukuthi Thixo ungangincedisa kanjani ukuthi ngihambe ngentando yakho sibalela uPeter wesibili 1 verse 10-11 uPeter wesibili 1 verse 10-11 ngakho ke bazalwane bami chisekelani kakhulu ukwenza ukubizwa lokukhethwa kwenu kuqiniseke ngoba uma lisenza lezi zinto kalizukuwa njalo lizakwamukelwa ngokupheleleyo embusweni olaphakade wenkosi lomsindisi wethu uJesu Kristu iyagcwalisa ivesi lapha bazalwane labalaleli ukuthi ungaphenduka wamukele chiseleka ukwenza okuhle phikelela usizwe intshukuntshu usizwe umlando ukhona ukuthi sengingumKristu sengiphila indlela kaNkulunkulu sokumele ngiphile ngendlela yesivumelwano sokuthi uthe ngenzeni khonokho singakwenza usindiso ekugcineni ngolwethu ngoba isivumelwano senziwe umlimi wathi kuvele mina ngesiphambano sengivula amasango osindiso kodwa ngokulalela lokwenza engikutsho selingangena esindisweni lima siphathise balaleli sifunda ukuthi uNkulunkulu izivumelwano senzileyo kalamlando singehle ukuyezulwini yena uwenze konke wachiyela kithi kudinga ukuthi simazi ivesi siqale ngayo ithi uma lilalela umahluko ungaphi phakathi kokulalela lokuzwa ukulalela njengoba kathesi abalaleli ukunyelani lingilalele lingangilalela kuphelele khonapho lingangizwa alright kuphelele khonapho njoba abantu bengizwa kodwa ukulalela yikuthatha istep ngalokhu esengikuzwile okuthi ukuthi nxa sengizwile kumele ngiyenze lokhu engikuzwileyo so uzananzelela ukuthi kathesi even emabandleni
ngaba libandla le Sabbath kumbe elingena ngeSunday kumbe njalo. Abantu abanengi bayezwa kodwa kwezinye izikhathi okunzima yekwenza njani yekulalela. Hayi intshumayelo ibe powerful ubechaya undodalwana bazwile but after that bazayenza yini. So yikho kulomahluko khona ukuthi abantu bayezwa kuyadingakala njalo ukuthi balalele bayenze. Singakhangela uDeuteronomy 28 laphana esike sambala verse 1-2 uqhubeke kufika 14 kukhulunywa ngezibusiso umuntu mazithembisa abantu abakhe ukuthi bengenza kanje ngalindlela bazatholani. Ibhuku leli lingani lisikhumbuzo ukuthi selikhohliwe ukuthi uNkulunkulu uvelena ulenzele umusa kudala. Khumbulani ke ukuthi limlalele lenze konke. So nxa sikhangeleke ukuze samukele lezi zibusiso mlando bane silawo njengabantu. Selokhu umlimi usezandlela wazichaya laphana ungazibala sibili ukuthi izulu izakuna axotsha ubudle nxa thina senzeni. Ngicabanga ibuyela khona phana ukuthi thina nxa singalalela silalele senze silandele uJesu lokho afuna sikwenze ngokwentando yakhe. Uyithembisile ukubana liza kuphumelela libe lempila kahle. Lezi vini zenu ziyothela. uNkulunkulu usithembisile kuphela nxa silalela. Ngesinye futhi sezivumelana lezana esile okulendingeko yokuthi uNkulunkulu yenze okuthile lo muntu yenze okuthile. So umuntu mina lawo khangelelwe ukubana silalele uNkulunkulu simlandele singabuzi singaphikisi. Sithathe uNkulunkulu ngokwezwi lakhe. Sibizelwe ukukholwa lapha sihlobo ezithandekayo. Ukuthi uNkulunkulu angathi lokho akudliwa angathi lokho akuthintwa ngokwami sikwenze ngaleyo ndlela singabuzanga siza kuzithola lezi zibusiso. Ungikhumbuza ekuqaleni abazalini bethu okwenza Adam adla isihlahla waphambanisa ukuthi wezwa kasalalelanga kwathi wangathinti wayena ukuthinta wadlule ukuthinteni wakudla. So uNkulunkulu nxa usithina kakumelanga simbuze ngoba nguNkulunkulu vele kangeke simazi umlimi ngaphandle kokuthi simkholwe. Ungabona ukuthi sengimazi umlimi selilingana phela ukuthi ukukholwa akutsho ukukholwa izwi likaNkulunkulu kuyasisiza ukugcina isivumelwano. Ufuna ukukhuluma ngibuyela ekucabangeni kabanzi ukuthi izibusiso lezi lama cases ku conditional and umzekeliso enjayele ukupha ngokuthi nxa ungadla kubi ungaze ukhuleke kanjani ukuthi ube healthy i-result izaba ngumzimba ongekho healthy. Ngoba umlimi uchile ukuthi ukuze ube healthy dlana kuhle. Nxa ungaze ukhuleke kanjani kodwa ama experiment owenzayo elab esenza ukuthi kube lemkhuhlane ethile ungaze ukhuleke kanjani imkhuhlane liyana iyaphuphuma ibe khona. So uThixo lapha uyasisecure ngokuthi kasimlalele elizwini lakhe. Nxa sifuna ukuba healthy kasidle kuhle ngoba umthandazo kawusoze ureplace ukuthi wena kumele ube udle kuhle. So izibusiso lezi okumele sizikhawunte sizibone ukuthi uThixo usilobele konke kumele kube njani. Mina ngibona mfundisi lapha indaba yokukhetha amandla okukhetha. uNkulunkulu ungayifunda lapha isisukusela ku verse 15 siya phansi siletha izithuko. So uNkulunkulu uyathi ukuthi nasi indlela okufanele lihambe ngayo abeseletha lezibusiso zakhona. Nasi indlela nxa imbi lelikhethale nasi impumela yakho. So ngibona amandla okukhetha uNkulunkulu asiphe wona njengabantu ukuthi kasibambe ngamandla uyasitshengisa okulungileyo abese kube sokusala kukithi ukuthi siyamlalela kumbe kasimlalela. So uke wathinta ukuthi ukusindiswa komuntu akusoze ukulahlwa komuntu akusoze akakukho emahlombe kaJesu. Umuntu lethelwe ilife le death wakhetha. So sizalahlwa kumbe sisindiswe ngokukhetha sizakwenza. Akutshoyo balalela umama ungakuthola kuDeuteronomy lapha ngo28 uqalise ku15 usiya phambili. Iyathi ukuthi nxa lingasalalelanga nanko okulandelayo ngemva kungalaleli. Lakathesu uThixo uchayile
ukubana yena indlela yokuphila yipi. Uma singayilaleli yikho singena kuloko esiyikho khona. Ukhulumile umfowethu lapho ukuthi ungadla ngendlela engayisiyo. Ungakhangela ukuba lempila kahle ngoba umzimba kwawo umukela into oyifakileyo. So kuqhatheka ukuthi lokudla kwakomoya ilizwi likaThixo silamukelela injalo. Kuzayenza ukuthi lesi sivumelano sempilweni phakade sisithole ngoba siphile ngendlela efaneleyo. Phakathi sivumelano uNkulunkulu uyaqinisa lapho ukuthi dumisani inkosi empilweni yenu yokukholwa lokukhonza kuzenza limlalele. Akuvula uZaka ngo3 base kuveze ngo3 wecina ku7. uZaka ngo3 ivesi ngelika 3. Akungasuki kuwe loba nini uthando lokuthembeka. Kubophele entanyeni yakho. Ubhale egwalibeni lenhliziyo yakho. Ngalokho uzathandeka uzuze igama elihle emehlweni kaNkulunkulu laphambi kwabantu. Themba kuJehova ngenhliziyo yakho yonke. Ngathembi okwakho ukuzwisisa. Mvume kuzo zonke izindlela zakho. Yena uzaqondisa zonke izindlela zakho. Yeqe kuverse 9 to 10. Verse 9. Dumisa uJehova ngemfuyo yakho, ngezithelo zakho zokuqala zonke. Ngalokho iziphala zakho zizacwala ziphuphume, lezimbiza zakho zewayini zize zichitheke ngewayini elitsha. Nxa silalele balalele lathi esila. uNkulunkulu uyakhuluma la. Uthi nxa ungathemba mina kulandela lokho. Yes. Nxa sengunika izibusiso dumisa inkosi ngazo. Ngoba kayiso zakho ngikunikela ukuthi udumise inkosi. Athi ungenze njalo lezi phala zakho ziyaphuphuma ngamabele. Kuyini esiphuma la kumizimhlaka la? Esiphuma lapho mfundisi ukuthi uNkulunkulu ilizwi lonke liphuma emlonyeni wakhe liqinisile. Uma iBheri ngo6 verse ngo18 yayithanda ithi akuvumi ukuthi uNkulunkulu aphosise. So i-challenge esilayo nje amaKristu ikhona lapha ekuthembeni uNkulunkulu. Ngoba nxa uNkulunkulu esithi simdumise ngokokuqala la ngakho konke singane siyesaba ukuthi akulashuwa ukuthi nxa lokhu ngakuhambisa izinto zami ziyasala zingasayenele. Ikanti uNkulunkulu okokuqala kwakho konke nguye oyabevele efake lezo zinto lazo sosithi kaseneli zivele zafakwa uNkulunkulu esandleni sakho. Ngiyamthanda uJacob mfundisi uthiwa wathi esebuswe uNkulunkulu kwaphuphuma enhlizweni yakhe ukuthi uNkulunkulu konke ongenzele kho awu return ngizakupha. So indaba yokubisela leyi lokuletha konke ikuvuma ukuthi uNkulunkulu nguNkulunkulu ungumnikazi wezinto zonke. Ikuvuma futhi ukuthi uthembekile. Nxa izolo eke wakwenza ngithande lapha isibonelo esilethwe ukuthi indaba yesiphambano ukuza kukaJesu ukuthi aze abe inhlawulo yesono sethu ibufakazi obupheleleyo kokuthembeka kaNkulunkulu. Esivumelwaneni sosindisa uNkulunkulu izinto zingakadalwa wahlwabeka icebo lokuthi endesokwenzakele wathembeka icebo laphutsha kazange atshintshe ukuthi sokunjani. So indaba yokuthi simthembe uNkulunkulu yiyo engani siyasilela ukuthi simthathele izwini ngoba kakusomvelo yakho ukuthi aphosise. Abantu abaningi maforo lo ncube bayakhuluma bathi bona siyakhonza siyadumisa. Ngihamba ngeSabbath bayadumisa, ngeSonto bayadumisa, abanye ngeFriday bayadumisa. Kodwa ke nxa lapha iBhayibheli lithi dumisa inkosi ngakho lokho lakho. Abantu siyadumisa ngendebe kodwa esilakho kusemuva. Sincedise njani abazathi hayi nxa udumisa inkosi kakulanto eyigodlayo ngoba konke kuvele wena lo mzimba wakho vele kuyi la lokho lakho. So uthi dumisa ke la lokho lakho ngoba konke ngokamnikazi. Okay, khuluma mdala wami. Kule ndoda kuthiwa nguDitrek ngetheologian le. Uthe kubeka uthi nxa umlimi ebiza indoda uyibizela ukuthi izokufa. Uyibiza lemfuyo yayo yonke. Nxa ubizwa ncube ubuya lemota yakho. Dube ubuya lamadonki akho. Konke olakho, imfuyo yakho, insimi yakho, mhlanga iyabuya izosebenzela uNkulunkulu. Awubuyi uchiye okunye kuthile. Okwesibili, uAbraham uzakhumbula esiyanikela indodana yakhe. Uthe khuluma sebefikile eMoriya.
uthi zwanini izinceku mina lo mfana sesiqansa endabeni sesiyakhonza. Sesiyakhonza ngani. Angisakhumbula ukuthi wayesiyakwenzela. Wayesiyanikela. Kodwa uthi mina lo mfana sesiyakhonza. Nyanga indaba yokuletha konke kuNkulunkulu kumbe imfuyo yakho increase yakho kuNkulunkulu yikukhonza. Right. Ukukhonza kwethu akuphelelanga inzuzo yethu ingekho. Mvumelani ngisho lokho nxa sesiyakhonza ungabona ingcebe ethi idlula kumbe isitsha sifakwe phambili ngendlela yako Israel ababesenza ngayo. Wena ungayifika khona phana. Vuma ukubana uhambile eklabini kuphela waphenduka uye kweChurch awukhonzanga sihlobo esithandeka. Yikho ukutshiwo nguJehova ukubana sizeni sizomkhonza ngakho konke silakho ebeselethi icondition uthi angikulichiya lilinjalo ngiza kulibusisa ngicine ngalokho. Last week sikhulumile sathi thina umhlaba nokugcwala wangungoka Jehova khona lokho athi kubuyisela isikho kwakho ngokwakhe ungumanager nje asithembakeleni indaba yokukholwa elapha sihlobo esithathu simthembe ukuthi kuza kwenela angangicela athi ngulethe hayi yena uza kuprovide ngoba uthembekile. This is powerful okukhulunywa ngobaba Maforo la. Siyananzelela ukuthi kasiphi ukuze sisindiswe. Kodwa sipha ngoba sisindisiwe. So nxa ngisipha kangenzeli imlimo ifavor. Hayi. Ngenza lokho okumele nginjani ngikwenze ngoba ngiappreciate ukuthi kwakhona uThixo wanjani wangifela esiphambanweni. So i-challenge ebakhona kakhulu yile mfuna uphi challenge the solution. Abantu abaningi bacabanga ukuthi nxa besipha bayenzela umlimo ifavor. Ukanti ke vele it's a requirement. Lokho okumele mina ngikwenze. Kube sokubuya ku side lokuthi bathandekayo kunzima ukupha inkomo. Uphonga ukuthi from nowhere nansi ngiyayipha. Ungazange ube le change engqondweni because it's a battle of the mind. Abantu abaningi baya struggle nxa sokubuyile. Ngake ngenza enye i-certificate ye-personal money management. I-problem ebakhona ukuthi abantu baqala ukuplana imali isibuyile. Kulokuthi baplane ingakabuyi. Uyabona nxa imali isikhona ama-expenses isikhathi eziningi ayakhwela. Ubusubona ingani ungakhipha usala usugubekile. Kukanti-ke okwenza ukuthi abantu abaningi bakhiphe yikuthi ukhumbule number 1 ukuthi bengingelakho. Inkomo lezi esezingu-10 bezingekho. Nxa ufuna uku-appreciate kuhle ukusila qala ugule. Ungaqala ugule nxa ususilile uza appreciate ukuthi yazi ukusila kumnandi ngoba uke wagula. So nxa ufuna ukubonga kuhle umlimo zwisisa ukuthi kwakhona wena ubusulahlekile. Icebo lesindiso labe livumbulula ekade livele likhona. Wabe ulifakelwa etafuleni. Kade sinxa usulamukela sokukusilisa. So lenkomo lezi ubungelazo. Akuzihlole ukuthi kambe nxa ungathi usala lazo kunjalo. Usala leyo 1 kumbe lezi 2 zife zonke. Kuyabe kutheni? So khonokho nje kwenza ukuthi sinanzelele ukuthi ngempela kuyadingakala ukuthi sincedisane balaleli ukuthi sibuyisele uphathiswa. Thobo zami ezithandekayo kuliqiniso ukuthi dumisa inkosi ngemfuyo yakho yona. Ngoba kakhulu wathi phuma esiswini sika nina waphuma ethwele ulutho. uJob uyala uthi ngasuka nginje ngiyabuyela nginje. Sure. So umlimi ngathi ukudumisa ikukhonza. Kathi sikhonza njani imfuyo ngekho kuNkulunkulu? Ukhonza njani lesikhathi sakho singekho kumlimi? So kasibuyeni kuNkulunkulu simdumise isifundo esivusela ukuthi kasibe nezinceko ezikwazi uNkulunkulu ukuthi ngubani uthembekile. Nanto olinye uhlupho lukhona abantu badumisayo. Indaba yokwechumi ungani insindaba phendule. Ngizokhumbuza abalaleli lami esilapha lathi ukuthi okwechumi isivumelwano noThixo. Nguye wakusungulayo futhi ngokwakhe. Singakuphazamisi kasikubuyiseni kumnikazi asambe kumalakhe. Ngiyaxolisa mfundisi, ngiyaxolisa. Ngifikelwa ngokunye lapha okuqhakathekileyo.
Nxa singajintshanga ama definition ethu njengamaKristu sizalimala. Esindebeleni indoda ngenkomo. So nxa zisanda indoda iba indoda. Nxa ukhipha uyaphela ubudoda. But esiKristwini indoda ngoKristu. Nxa zisanda yikho khipha khona. Ukwenzela ukuthi utshengise ukuthi wena uyindoda ngobani? NgoKristu. Manje ama definition ethu nxa engajintshanga. Indoda lokhu indoda ngenkomo. Kakula lutho liyaphuma kawusozo appreciate. Ngakho ikuncedisa nje amandebele lami njengendebele. Uthi madoda kasibeni ngamadoda ngoKristu. Kasibuyiseleni okukamliwa. Umbuzo ivesi ngicela ukugcizelela ngevesi engakafa. Ukuthi ukhona uProverbs ngo11:24 uthi ukhona lo ogodlayo athakweneli ngavele ngikhiphe ngihambise kuzasala kungeneli ifizi yabantwana ukudla lokho. Ivesi ithi ukhona ogodlayo kodwa uba njani? Uba mpofu ngamandla. Uyaswela ngamandla. Ugodlile unjalo ungakhiphanga lutho. Abe sesithi kodwa ukhona ophayo ngenhliziyo yakhe esiyipaliberal and lo uyanotha. Angiyizwi imathematics yezulu labafundisi. Yikho uNkulunkulu yikho akutshoyo ukuthi ufanele simnike indawo ngoba nguye owadalayo, nguye ugive, nguye umniki wezinto zonke. Yendekafi. Wena ungadefinewa ngenkomo ziza kufa usathi ungasondoda. Kodwa ungadefinewa ngoKristu, uKristu wafa wavuka uyaphila. Oh yes. Vele phela inotho yezulu ngesilungu kuthiwa is found in division and subtraction. Okay. Kumele ukhuphe uhlahlule mfundisi. Kanti mfundisi yona inkomitho ehlala igcwele yake yangezelelwa. Uyabuthela ngaphi? Uyakuthelwa ngaphi? Balaleli sizincithi izibusiso. Umlimi uthi dlulisa ukuze ngithele nguyisanda sami. Uthini uMalaki ngo3 verse ngelika 9 to 10? uMalaki ngo3 verse ngelika 9 lo 10. Liphiwe isiqalekiso isizwe sakeni sonke ngokuba liyangiphanga. Lethani konke okwechumi esiphaleni ukuze kube lokudla endlini yami. Verse 11. Ngizaxotsha izibungu ukuze zingadli amabele enu. Lamavini emasimini enu kawaye kukhithika izithelo zawo. Kutsho uJehova uSomandla. Nasi isivumelwano. Yes. I-contract. Limuthi zwanini? Okwechumi isivumelwano sami lani. Nxa lingaletha kimi okwechumi ngizalinika uthango lwemfuyo yenu. Izagcinakala. Kathi manje nxa sesikugcina uthango lwakho luyavela nga. Sibuya sikhale kodwa kuyithi esidlayo uthango lwakhona. Hayi balaleli angazi ukuthini. Yeah. Khuluma mdala wami, khuluma. Indaba lapha. Indaba yokwechumi yiyo eveza ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu. Hallelujah. Ungabona usidlo kwechumi uthi wena uNkulunkulu. Yes. Kudliwa uNkulunkulu kulamandla lokho. Usuthethe indawo kaNkulunkulu. Uhlezi esihlalweni sakhe. Yikho ethi yena wozani phendukani yimi ukuze mphenduke yena. Ngoba nxa kade ukudla akasekho kuwe uNkulunkulu la usuhlele esihlalweni sikaJehova sunguNkulunkulu wena. So sihlobo sithandekayo indaba yokwechumi yisivumelwano esisenze aqalisa ngamanje. Hayi. Sisengadeni yase-Edeni uNkulunkulu wayefake isihlahla. Isihlahla sasifakwe njengokwechumi ukubana lingasithinti, lingasidli. Ngokwechumi kukaNkulunkulu isihlahla sokwazi okuhle lokubi. Umuntu angamelanga ukuthinte lokho. Kwathi ngokuwa komuntu uNkulunkulu wasefaka yena indaba yokwechumi okwechumi ukubana kuveze ukubana kube yi-test efana laleyana kade sengadini kutestwa i-loyalty yomuntu ukuthi uyalalela yena. Yikho libone sithe sixoxa lapha siveza ukuthi indaba yokukholwa uyakholwa yini. Vele uzananza ukuthi $100 yakho vela ayikwayo. Umlimi nangu sesithi khipha $10 kube yi-90. Khipha iminikelo isala kuyi-80 kumbe kusasele but akutsho ukuthi kholwa mina loba ingasali $70. I$70 ekhitshelwe kwechumi izathenga
okunengi ukudlula i100 liyana. uNkulunkulu izihlobo ezithandekayo uthembekile. Maybe mfundisi ulendatshana leyana okwabelana lathi sikwenye seminar laphana yabantu abake babuzwa ukubana ngubani ongafakaza ukubana kumbe ngayitsho ukuthi okwathembakala umlimi wangambosisi. Ungayibeka ngendlela. Balaleli ukuthembeka kuNkulunkulu kuyisibo sesikhulu. uDavid la yasho lokho ngathathelwa yingwe angikabona umuntu okaThixo ofa ngendlala. It's true. Othi nginike emfitshane leyaninde. Kulomama owafunda ukuthembeka. Elizweni engikulo leZimbabwe. Angiqamba ukuthi ngawafunda ukuthembeka uba bengakhonzi. Yes. Wasebuya kuba wamchasela ukuthi baba bengifisa njengomkakho isithandwa sakho ungilalele. uNkulunkulu engimkhonzayo ngale ngifundisi ukuthi singavuna singathinti lutho singaqala ngasafaka. Oh yes. Okwakho kwesitheni. Ubaba wathi yenza ke sibone sebevunile wabala 10 ubaba donsisa kaye 10 wathi sola thwa ngokwechumi aya ngaphi aye church bayabe bathengise imali ye church kubuyi receipt ukuthi kayidlwanga ngubani church ingene kumfundankulu yonke ye church ukuthi isetshenziswe. Ubaba wakuzwisa ubaba ezinatheli lo mnyaka evumile indlovu ezazihlupha kazidlanga zazi kuyazima ekuzinesa egedini lensimi zihambe zilandele uthango ngikhuluma into enza khona beZimbabwe zidlule ziyekudla komakhelwane. Umakhelwane wakhathaza ukuthi ngicela umuthi onawo wathi angila muthi umuntu ngumfazi echechi yakhe wabiza ubaba lana futhi wabuya wenza njalo la futhi umnyaka olandelayo zeqe insimi ezimbili. Isigaba safunda ukuthi okwechumi luthango. Bathandekayo sicela ukunxusa ukuthi wona lumnyaka ngakuhlale phansi lembuli yakho lawe uthi inkosi ngicela ukuthembeka ukukhona nxa kunzima mfake endaweni yakho umlimi uza kunika amandla okukholwa. Inkosi isize okwechumi icontract eqhakathekileyo. Mfundisi into ethuntu ngumaforo iyethusa eyokuthi ifanana indaba yokwechumi ifana lesihlahla. Ukuthi ayithintwa. Sibaningi kade singabuzwa lapha ukuthi wena usendaweni kaAdam. Ashona uthethe ucawa ukuthi uAdam wasidla nje wasenza and siyathetha sithi Adam nguye wasi ucabanga ukuthi ngawa usendaweni kaAdam wawuzalalela kangela ukuthi okwechumi sikudla njani and esicabanga ukuthi siza will get away with it but ngifuna ukufithizela la indaba yokwechumi mfundisi ibudlelwano besidalwa lomdali. Singakuzwisisa ukuthi ikuvuma ukuthi uNkulunkulu ngubani simnika indawo yakhe. So ukuba ngumKristu ongabiselo kwechumi uyala unguNkulunkulu wakho wena. You are your own God. So uNkulunkulu asibizela kikho nxa isithi silethe vela simenzela ifavor ngoba kuSpsalms 50 verse 12 uthe ngabe nilambile vebenza kutshela yini wena ulani and uthinta indaba leyana mfundisi ukuthi akulamuntu okwathwa amhlophe wabuye fumbethu lutho. uJobe wakuzwisisa wayelobudlelwano obuclose loNkulunkulu. So kufuna ubudlelwano obunjalo obuzazwisisa ukuthi mina ngingubani endangilalo angilalo okunye umuntu nxa isiletha angathi letha ungalalutho. hayi uNkulunkulu yakasebusisile ukuthi lethanini ngapha. Exactly. uNkulunkulu kavuma ukuthi siphe lokho esingelayo. Okunye futhi nginaba uJesu nxa esibisa khumbula lapha sikhuluma lamaKristu la asebeyamukele uJesu Kristu. Haleluya. Ukuthi kasikhiphi ngoba sifuna ukwamukela uJesu kodwa sikhipha ngoba sesiyamukela uJesu. So uJesu lo esikhuluma ngaye owachitha igazi esiphambanweni nxa esibiza usibizela ukusisusa ku negativity esisa ku positivity. It's a shift of the mind. The mental blueprint iyasuka ku negative position iye kubani ku positive position. Now abantu abaningi okwenza bengafuni ukukhipha even umuntu nxa umcela singakayi kwechumi ngamcela ulutho umthetha zifasile ndo kangila ka even $10 enjani elayo umuntu yakwanisa ukuthi angila but nxa sesiKristwini siyafunda ukuthi even $1 kangitsho ukuthi kangila ngithi ngilayo. Ngoba once nsithi angila ngivala ingqondo ukuthi iyenze ama decisions isithi kangila lutho. But nxa ngisithi ngilakho ngivula ingqondo ukuthi ngiyenza ama decisions ngisithi ngale imali engilayo ngiyenzani. So kwenza abantu bengakhiphi bathi kabala mali sithi kasila mali kodwa imali silayo $1 kusiya
lapho okumele siye khona. Balaleli nababukeli ngicela umlimi asisize. uNkulunkulu kugwalo elithi stewardship. Council on Stewardship ipage 75. Uthi yena uNkulunkulu ngokuhlela kokwethumi leminikelo nxa ukubala kumalaki lubizo lwabantu abakhe ukuthi babone ukuthi wavumelana labo ukuthi lapho abahlangana khona bevusela ubudlelwano laye nxa bebisela kokwethumi leminikelo kuyavuselela kuyaqinisa ukuthi uNkulunkulu ngubani umuntu ngubani badlelana njani. So nxa ngingasakubiseli lokho ngiqhuma ubudlelwane le contract yaphela sengisala ngingasekho kulokhu udlelwano uNkulunkulu afuna sibe umlimi kasesizi. Umfuna umlimi asiphathe sesikwazi ukuthi entweni zonke kasifakeni uNkulunkulu kuqala. Amen. Lapho sikenze njalo akubamba uMateyu 6. uNkulunkulu angaqala kakula nto engehlula njengabantu abakaThixo abaphakathi kwecontract laye yokuthi yena wendlala isivumelwano thina siyagcwalisa ngokwenza. So singaqala ngaye uzasibuyisele ukugcineni isivumelwano lesi siyefike ekucineni sisindiswa. uMateyu 6 hamba kuvesi ngo32 no33. Verse ngelika 32 ngoba mana ngiqale ngo31 ngakho lingazihluphi lisithi siza kudlala kumbe sizanathana loba sizavunulani na ngoba abahedeni bagijimela zona lezi zonke izinto kodwa uyihlo wasezulwini uyakwazi ukuthi liyaziswela. Kodwa funani kuqala umbuso wakhe lokulunga kwakhe kuza kuthi ke zonke lezi zinto liziphiwe lazo. Ngakho lingazihluphi ngela kusasa ngoba ikusasa lizazinqinekela lona yilolo suku lulohlupho lwalo olulwaneleyo. Balaleli lababukeli iBhayibheli lithi lona umuntu ozihluphayo azakhohlwa umlimo umuyedeni. Kunjani? AmaKristu kasikho abamayedeni singamaKristu. Uphela ukuthi wanguyedeni yikuphika uNkulunkulu ayikogona ngapho sithi uyamazi. Ngoba lo othi ngiyamazi engagcini yakhe umqambo wamanga. So kuthiwa lingamayedeni uma likhathazeka lize lithatha indawo kaMlimi liyisuse ngenxa yokuthi umuntu uyakhathazeka ngokuthi isikhufiza esakwani abe sikhupha umlimi adla imali kwethu. Yes. Ukhathazeka ngokuthi indlala isihlupha uthi uncisha umuntu isawude libabayo usingamnika lamli yaphela. Yikuba ngumuyedeni uhlabela ingoma ngezulu. Yebo. Hayi. Ihlo kahle. Yabona inkinga zonke silazo zisukela ekukhathazakeni. Istress singakhathazeka sibe le worry ukuthi kusasa kuzaba yikuyini. Kufika ukuthini ususithi akusakwana sesitshontsha ekamlimi. Umlimi uzama ukuselapha lapho uthi hayi lingenze njalo. Khona lokho kulikhathaza lamayedeni akhathazwa into ezinjalo. Lina likhethe mina lo baba. Yikho sike sathi ukuthi indaba yokukholwa. Asifundeni ukumkholwa uNkulunkulu ukuthi he will take care of the situation. Sikuse konke kuye. Kule khubo lika number 100 lithi lona siyalahla ukuthula ngokungamnaki kwethu. Kunjani? So asikuseni kumlimi konke sikugiqele kuye. Ebese sithi yena funani kuqala. Yinto eqhakathekileyo. Umbuso wani wezulu. Konke lokhu kuza kunjani? Kuza kulandela. Sihlobo esithandekayo ukwathinta umhlanga uthi lokho aqambi manga lo. Ake simzameni. Sifune kuqala sincerely, genuine. Ngoba okunye kwakhona okunye kwethu kwakhona kubuya kugwananga vele iphathi ngama donation esiwasa kumlimo. Bese sithi hayi umlimo mina kambwesisa wena wenze njani? Ake sizame iformula le. Akula owake wathembakala kumlimo wangabusiswa. Hayi akuvoni. Yikho umhlabeni la ethi hayi count your blessings nende. Uyakuvula amehlo uzenelisa ukuwabala. Ngabe ngela moda kodwa nizawubala ama blessings hayi umlimo ungenzele kanje. Ngabe ngelawo umendo ngizawubala ama blessings. Ngabe ngilabo abantwana ngizawubala ama blessings. So umlimi uthembekile isihlobo esithandeka. Ukuthi iproblem esilayo umfundisi Dube. Ukuthi indlela esinterpreta ngayo Ncube izibusiso zikamlimi. Sinterpreta njengama material possessions ukuthi hayi ulezimoto ezingaka ulalokho kungaka udla kanje bese sithi kubusiswa. Kodwa umlimi uthembisile uthembakele uyabusisa. Ngikhumbula mina umama lo wayeZarafeth wayengabusiswanga yini? Wayebusiswa.
ele flower yena le amafutha wona lawo wayebusisi isusibusiso siyasimaya izanti yakuba so asithembeni umlimi because kunxuswayo la kuthiwa seek ye first sidinge umlimi njani kuqala nguyo sustainayo nguye oza kusenza senelise ukunquba iloba kuyini esingena nje kathi ngicizelela khonapho ubaba uMaforo abamba khona nxa kukhulunywa ngombuso kaNkulunkulu kudinga uThixo kuqala ukukhulunywa ukuthi kasikhathaleleni ukususwa kwesono kuqala kasikhathaleleni icebo losindiso kuqala phela liyakwazi ukuthi ayisikho ukuthi ivesi ithi yona singabi le ndaba lokuthi siyanathani siyanjani but ithi yona nxa sokusiya ukususwa kwesono emuntwini kasidinge uJesu Kristu then konke lokhu okuyikudla lempahla lani ngoba kakususi isono kodwa siyakudinga nxa sesiyamukele uJesu kuza silandela ngibuya kumcabango lo nxa sikhipha okwechumi la sibuyisela kumlimi okwechumi kasinanzeleleni ukuthi kasenzeli ma position lo mhlaba uyawudinga ama position kasi target ukuthi umnyaka nxa usaqalisa sokukhethiwe ngizakhipha laphana sokungu August yikwenza bisela khona kuhle sengibalance uThixo kasimanipulate ukuthi ayenze intando yethu ngokukhipha okwechumi kodwa siba lobudlelwano laye sikhulumisane laye sicela ukuthi isono sisuswe ukwenzela ukuthi throughout the year uhlale ulokhe ukhipha ukwenzela ukuthi kungabi le biasness singalahlekelwa balaleli ukuthi sifitizela ukubana uNkulunkulu wenza izivumelwano labantu bakhe singabantu bakhe izivumelwano lezi asithi lingaqala ngami into yonke yalilungela ngivula iuniversity lapho uyisaya ngo26 ivesi ngeleka 3 ithona uzamgcina ephelele ephakathi kokuthula lo lengqondo ehlezi ikuwe njalo ikwethemba umlimi uthena ungangethemba kunjani ubusuhlala usathi nguNkulunkulu ongubaba ngikugcina lokuthula engqondweni ulamafutha asele ukuthi uyathela kanye uyabula ukuthula uyakwazi ukuthi uvela inyoni zingalaziphala zivuka zihamba nami ngiyavuka ngihamba izinto zingahambi kuhle uyavuka uhlabela ingoma ngoba uyakwazi ukuthi unguyo oprovide ukhona zanginika uhlupho lwethu sifuna ukuhambela umlimi phambili ukuthi akusela lutho ukuthi into emphangisa ukudinga uzukhohle lo mthetho kamlimi inkosi sifuna uHabakuk 3 uvesi ngo17 ufundisa uthinta nale indaba uthi yena lanxa esibayeni kungayi kuba khona izifuyo emasimini kungaphumi lutho uyakwazi uthe yena uzamethemba uNkulunkulu kunjalo so thina uhlupho lwethu mfundisi kuthintile eqayiseni i lack of trust umlimi siyamesabela sibone ngani into lezi ziyamehlula lezi yikho sivuke ekuseni size singathandazi size singafundili izwi sidinga imali sidinga izinto uNkulunkulu utheni yakwazi vele yakudinga but ufunani ubuso bami kuqala zuzana impilo kuqala ngoba uJesu kwabuza ukuthi kuzayisizana indoda ukuzuza umhlaba wonke ibisilahlekelwa impilo so uJesu sibizele empilweni angakasiniki izinto ezidlulayo lezi utheni yakwazi liyazidinga so ngikhuthaza abalaleli lapho ukuthi uNkulunkulu lo asimtrusting tried and tested uNkulunkulu akaza akaphazami angayikhuluma into uyayenza injalo so uNkulunkulu uyakwazi ukuthi siyadla ofaka ukudla etafuleni uNkulunkulu asuke yazokuhlupha mfundisi ukuthi nxa mvukele emsebenzini zacabanga ukuthi amandla amazo izinto lezi Deuteronomy 8:18 uthe nguNkulunkulu onika amandla nguyonika inotho nguyonika yonke so okufanele ekupheleni kwento yonke ezivumelwaneni lezi uNkulunkulu azenza lathi ukuthi uNkulunkulu kakhonzwa khothanyela anikwe indawo yokuqala ngokuNkulunkulu This is powerful man yakwazi ukuthi kulabantu abasebenza nzima ukudlula mina kodwa kabalayo imali bakhona abasebenza kwesinye isikhathi usebenza kancane but imali uyayizuza bakhona abantu abadla kuhle kodwa kwesinye isikhathi impilakahle kabalayo wena ingceke yaklams but uThixo sitshengisa ukuthi ngumusa wakhe okumele siwubone njalo nxa ekhuluma ukususwa kwesono kuqala sifika ekuthini ngifisa ukuthi ngichasele lokhu kancane
kulento othiwa yikuhlanyela ngesikhiwa yiseeding, right? Ukuthi nxa ngiyafaka imoto ezingu2 mhlawumbe kuyabuya sezizingaki sezingu10 ayisikho kutshiwo lapha eBhayibhelini. Okwalapha eBhayibhelini kutshiwo ukuthi ngokokuthi wena ulobudlelwano loThixo njalo kukhipha konke kufeda ivangeli kakusoze kukhulise umuntu oyiwani. So kasikunanzeleleni ukuthi le eBhayibhelini kayisiyo kumanipulate ingqondo. Nxa uyikuthi kawufuni ukukhipha uyayekela kodwa ama consequences ngokuthi wena izinto zizayala zilokho zinjalo zayala lokhu khala. But nxa ufuna isolution kaThixo ukuthi sulobudlelwano loThixo subuyisela ukukhala kwesinye isikhathi uzakuma ngoba you are always appreciative. Okukhulu uJohane ngo1 verse waqala 1 verse 9 uyathi ukuthi singazivuma. Yes. Yena uthembekile ngoba uthembisile izolo lokho ethembekile uyasixolela abe sesinika ilungelo loba ngabantu abakhe futhi siqhubeke. Indaba lapha ukuthi isivumelwano sakho loNkulunkulu ulokhu laso yini siphakathi komnyaka omutsha wenze siphi isivumelwano. Abanye bathe lo nyaka ngifuna ukuthenga imoto kuqondile kodwa qala ngomuntu ozakunika amandla ukuthi uphefumule uyithenga le moto. Omunye lesivumelwano ukuthi ngifuna ukuthatha uqondile sibili isinqumo qala ngomlimo ozakunika indlela yokuthatha kuhle ngoba kuthiwa singaqala ngoJehova konke kuyasilandela. Akuye kuZichronicles sesibili 7 verse 14. Into eqhakathekile balaleli kwazi ukuthi izivumelwano zonke umlimi azenzileyo yena lokho ethembekile umelele thina usigcwalise ngokuthembeka. Ezinye usinika singalanto siyayenza izulu liyana khathe sidlule kuCovid usigcinile uthe ngoba uzasigcina asimbonge nini bese sidumisa ngokumkhonza ngakho konke silakho siyabe sigcwalisa ubunceku obuqotho obuthembekileyo. Ulomunye ndoda ngathi nguEffortel uveve uthiwa nguZibusiso umkandla. Ndoda lwana wathatha abanye abantwana waphonga ukuthi ngicela ukuthi libonge elikwenzele abazali benu sukela libancane ukuze ufike la. Bakhala bebonga kuphela. Athi kutsho ukuthi abantu into esingelayo kwesinye isikhathi kuke sithatha ithuba sibonga uyilonde soyimbali yakho lokhu ubonga umlimo so lokhu ubonga uyathi usiyaqeda uyakhipha kuphela. Hallelujah. Asikaze sibonga. Isifundo sesibili 7 verse 14. Verse 14 ithi yona nxa abantu bami ababizwa ngebizo lami bezazithoba bakhuleke badinge ubuso bami njalo bachiye izindlela zabo ezimbi kulapho ngizakuzwa khona ngisezulwini ngithethelele izono zabo njalo ngiphephise ilizwe labo. Angazi bebalaleli siyezwa lapho uthi umlimi uthini uthi uNkulunkulu ukuze ngilixolele ukuze ngesule izono ngiligcine linakhulumani lami. Bonga nini cela nini dumisani kunzima nibale ukudumisa ikwenza kunzima kwesinye isikhathi ingce okwenza lelizwe angazi ukuthi ungabe kuliphi ilizwe but lona lelo kulo lami ngikwelinye ingce okuyabe kusenza ukuthi ilizwe lilimale kwesinye isikhathi ingce ngamaKristu angakhulekiyo angela budlelwano loThixo abangaceleli ababusi kodwa abahlala besola ababusi. Ngiyangithi mina umKristu kala sizathu sokusola umbusi kodwa ulesizathu sonke sokukhulekela umbusi sokunikela umbusi enkosini. So inkuthazo engiyiletha lapha nxa ngibala le verse ukuthi ukunikela kudlula lokhu esikucabangayo kuya ekufiseleni wonke umuntu kugoqela lelizwe okulo ulibeke ulinikele enkosini ucela ukuthi uThixo asize asindise. Kulenye intshumayelo eyake yachunyayelwa ngumfundisi uNtokozo Nyathi umfundisi waseBhinga. Ngiyakhumbula kwakuyi COVID-19 wathi kwesinye isikhathi kuyathi kusesigabeni sigcwele amaKristu kodwa isigaba sakho nasingcole kakhulu. Kuse company kugcwele amaKristu mhlawumbe 95% kodwa kutshontshwa kakhulu. Abatshontshayo ngobani? So kasikunanzeleleni ukuthi ukunikela kugoqela ubudlelwano loNkulunkulu. Siyabonga abalaleli lababukeli. Nxa siyafika ekugoqeni ngicela ukukhuthaza ukuthi ukudinga uNkulunkulu kuqala kwenza ube lobudlelwano laye. Ungamdinga kuqala kwenza ukwazi lapho khona nguye okufakileyo. Awusoze futhi uhambe ungalalutho ukuyamkhonza
ngoba phela nguyoqalayo empilweni yakho. Kakulanto ongayenza uplana uhlela ukuyachata uyaqala ngayo umnikazi womtchado. Uhlela ukuthi ube le business uyadinga yena umnikazi webusiness ngoba konke lokhu sikwenza ngaye umlimi kasiphathisa sikhuthaza ukuthi endabeni yesivumelwano noNkulunkulu singaqala yena onguye umsunguli wezivumelwano zonke. Singaqala ngaye kuza silungela. Ngifuna ukubala lapha ugwalo lolu Testimony for the Church volume 3 page 395. Ngizayikhuluma ngafitshane ithi nxa abantu bakaNkulunkulu noba yisiphi isikhathi emhlabeni wonke jikelele bangathi ngokuzinikela ngokubobotheka babe sebebisela kuNkulunkulu ngendlela ehlelekileyo systematic benevolence giving itithe lama offerings lemnikelo kuthiwa lokhu kwenza ukuthi bananzelele ukuthi isithembiso sika Jehova sokuthi wanikela uJesu siyaphila siyasebenza. Labo bayavuseleka ukuthi umnikelo kaKristu uyingxenye yokuthi ngibe ngumKristu lokuvula indlela. Mina ngiyakhuthaza umlimi uyenza isivumelwano akuvuselele sakuzwana lo Thixo namhlanje yena lumnyaka uthi Nkosi ngicela ukuhamba nawe ngoba ngiyadinga ukuthi isivumelwano sosindiso sokucina usesiza lami ngingene ekhaya ngoba ngikhulume laye savumelana. Uzasinika amazwi lawo asinike umama uyagcina umfundisi esikhulekela ngapha. Indaba ngiyokuthi sibeke uThixo uqala. Kukho konke isono siyakufa impela. Kumbula uJobe kuthiwa indoda yayinothile ungabala ivesi yakuqala khona pha. Enothile njalo kuthiwa wayexwaya okubi. Haleluya. Ebalekela isono. So kuyavuma ukuthi unothe ube lazo izinto ubalekele isono. Isono sihlobo esithandekayo asisibalekeleni sithembe uNkulunkulu sibe sesibuyisela okungokaNkulunkulu. uNkulunkulu kasinike bathandekayo ukukhetha okuhle. uNkulunkulu sesilethele icontract afisa ukuthi singene kiyo and sesicacisela ukuthi owethu umlando uyikuphi. Kasidlale nethi indima simfake endaweni yakhe njengoNkulunkulu. Okunye konke uThixo uzasigcwalisela uyakwazi siyakudinga. Ukulalela sihlobo esithandekayo umthetho kaJehova kuyikwamukela umusa wakhe owesiphambano lo sindiso. Ndimi kasiphathisa. Isinqumo ngesakho, impilo ngeyakho. Wonke okwenzakala empilweni yakho kungenxa yokuthi ukhethe njani emuva. Namhlanje sisiya phambili ngenelisa ukuthi ukhethe uJesu njengenkosi lomsindisi. Xa usumkhethile njengenkosi lomsindisi ubusuphila ngokwentando yakhe ngoba yikho lokhu akufisayo ukusipha ukukhululeka enhliziyweni ngaso sonke isikhathi. Kasicimezeni sibe lomthandazo. Baba wethu osezulwini siyabonga ukusithungamela ngamandla kaMoya oyingcwele. Sicela ukuthi izinqumo esiza kuzenza kusukela namuhla kusiya phambili zibe izinqumo ezisitshengisa ukuthi siyathokoza ukuthi sakwamukela njengenkosi lomsindisi. Singaphoqelelwa ukukhipha ngegama likaJesu siyakhuleka. Amen. Amen.